Ngiyanibingelela nonke ngegama lenkosi nomsindisi wami uJesu Kristu. Amen. Namhlanje umbuzo esowuphendula umbuzo obaluleke kakhulu. Wonke umuntu emhlabeni ubhekana nale question eyi-1 ukuthi uJesu ungubani? Who is Jesus? Umbuzo lo ubalulekile futhi wonke umuntu emhlabeni unombono ngale question ukuthi uJesu ungubani. Whether uzihambele estradini awukwaze usonte noma ubelonga to any faith group, mhlawumbe uyikholwa le-Islam, sonke sine view ngalombuzo othi uJesu ungubani. Kodwa kubalekile ukuthi sizwe amagama kaJesu qobo lwakhe ukuthi yena makazichaza uthi ungubani ebantwini. Sizofunda from amavesi ambalwa nje aphuma kuMark chapter 8 from verse 27 to 30. Sizwe ukuthi uJesu makabuza abafundi bakhe bamphendule bathini uma babuza ukuthi abantu bathi ngingubani. Zwanini nawo amazwi wezwi lenkosi. uJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe waya emzini yaseKesariya Philippi. Besendleleni wababuza abafundi bakhe wathi kubo, abantu bathi ngingubani na? Bamtshela bathi uJohane umbhaphatisi, abanye bathi ungu-Eliya, abanye bathi ungomunye wamaprofeti. Wayesebabuza ethi, nina-ke nithi ngingubani na? uPetru wamphendula wathi, wena unguKristu. Wabalayela ukuba bangatsheli muntu ngaye. Siyabona ukuthi kulo mbuzo lo uJesu bekawubuza, bekangabuzi kuphela ukuthi abantu emphakathini bathini ngaye, kodwa into ebeka concerned ngayo kakhulu ukuthi bona abafundi bakhe abambonile alapha abantu, abambonile akhipha amadimoni, bona kaze bathini ngaye. Ngicela ukuthi ucabange nami for a moment ukuthi kusasa ekseni une-interview ebaluleke kakhulu kabi esenteni. Mhlambe udinga umsebenzi, awukawutholi umsebenzi. So uma ufika kule interview nangempela kumele ubabonise ukuthi uyathembakala, unekhono lomsebenzi futhi uyasihlonipha nesikhathi. Ngoba ngokuhlonipha isikhathi angithi kuzokhombisa ukuthi uyayihlonipha le ndawo le ozobe usebenzela kuyo. Ngeshwa ilanga lakho lingahambi kahle ekseni kwakhona, uvuke late, mhlambe i-alarm yakho azange isebenze, and then ngebhadi ufike late kuleyo building leyo esentini. To make matters worse, i-traffic endleleni ikubambezele. Ugcina uzithola sowufika ku-reception ungasazi nokuthi isikhathi soku-interviewa sisasekhona na. Usitshela ukuthi mhlawumbe umanager lo ozokhetha umsebenzi sekahambile. Ngenhlanhla uyibona i-receptionist uyibuza ukuthi mama ngicela ungitshele ngabe imanager isasekhona na la kule bhilidi. Ngize la ukuza ku-interview. Ngifuna ukuba umunye wama-accountant wenu kule nkampani. Bakulayele bakutshela ukuthi ku-7th floor uzothola i-office laka manager. Mawufika lapho ku-corridor uthole ijug lamanzi. Uthi hey ake ngizicompose, ngithuke kakhulu ukuthi ngike ngiphuza amanzi ngibuza ukuthi ngabe imanager isasekhona. Kwazi bani mhlambe ngizothola i-secretary yakhe ngibuze ukuthi imanager isabuya na. Uphuze wonke lawo manzi lawo ukuze ukhokhe umoya. Ngangempela uzwe nawo ukuthi ukuthuka lokhu sekuyehla. Ukokotha eminyango. Mawuthi uyalunguza ungene ofisini ubona umama othela itiye ekhoneni. Mawusondela kuye uthi ngiyaxolisa mme kupawubotsa inkabe manager uteng na mona. Kitile mo job interview ke accountant kitloka msebenzi. Umama kubuza athi excuse me. Uthi yes ma'am, I'm here for a job interview. Where is the manager? I need to meet with him. Umama kuphendula athi oh ngiyakuzwa mfana. Umanager uye lo okhuluma naye khona manje. In fact athi siqale ngayo le job interview. Mawuzwa lawo magama lawo ufisa ngathi ngabe ilanga ungaliqalela phansi from the beginning. Ezubona ukuthi hey na interview sengimoshile madoda. Lo mama lo bengisitshela ukuthi umama nje mhlambe secretary uzithelela nje itiye kanti uye imanager, uye umqhashi, uye umuntu ebalekile ekumele ngihlangane naye. Awubheke manje not only am I late kodwa ngicela uku-assume ukuthi umphathi wakhe uyindoda, ukuthi akuyena imanager mhlambe umunye ubaba osazovela la kule office. Isikhathini esiningi siyawenza amaphutha sonke.
sifike endaweni sibone umuntu sibone ngathi akabalekanga sithi hayi akukwazi ukuba umanager lo. Awuthi ngimbuza ukuthi umanager ngempela ukuphi. Ekufikeni kwi-question ebalekile, i-question related to eternity yethu, ukuthi sophila nokungaphakade kuphi, ezulwini noma esihogweni. Masingahlangabezana noJesu asibuza ukuthi kungani kumele ngikufake ezulwini, bese ke thina siyambuza sithi awume kancane angazi wena ukuthi ubani, kodwa ngicela ungiqhumanise noNkulunkulu. Ngifuna ukuchazela uNkulunkulu isizathu sokuthi angifake ezulwini. Sobe siphoxa uJesu, sobe siphoxa yena umuntu onamandla ukuthi asifake ezulwini. Simtshela ukuthi akabalulekanga, makasuke endleleni ayekele ukusichithela isikhathi, sifuna ukuhlangana noNkulunkulu. Kodwa masifunda lamazwi akule passage sibona ukuthi uJesu uye okwazi ukusifaka ku relationship noNkulunkulu, uye okwazi ukusindisa. Awubheke nami amazwi wale passage ubone i-question ebalekile ebuzwa uJesu. uJesu uthi makakhuluma nabafundi bakhe ababuza ku verse 27 endleleni makahamba ku 28 athi abantu bathi ngingubani, ku 28 bathi unguJohane umbhaphatisi, abanye bathi ungu-Eliya, abanye bathi ungomunye wabaprofeti. Mawulalela ama-question nale impendulo lezi abantu abazinikayo zihlonipheke kakhulu. uJohn the Baptist bekumuntu ohloniphekile emphakathini. Incwadi yakaMarku mayiqala isitshela ukuthi uJohn the Baptist iministry yakhe mayiqala bekabhaphathisa abantu abaningi, isizwe sonke besiza kuye sizorepenta simlalele. So abantu ebebathi uJesu unguJohn the Baptist bebakhomisa okukhulu ukuhlonipha. Abanye bathi ungu-Eliya. uEliya is a legendary prophet encwadini zombhalo zakwa-Israyeli. So futhi bakhombisa ukuhlonipha. Ngithi ngiyabona fana nokuthi umuntu mabambuza ukuthi hawu abantu bathi ngubani, bathi umholi omkhulu ufana noMandela, ungumholi omkhulu ufana noThabo Mbeki, ufana nabanye babantu ebesibahlonipha dala. These are the kinds of answers abantu abazinikayo uma uJesu abuza ukuthi abantu kaze bathi ngingubani. Kodwa uyayibona inkinga ngale impendulo lezi ezinikwa ngabantu. Abake bathi unguNkulunkulu. Ekuyiyo impendulo ebalekile leyo. Ungaba umuntu ohloniphekile, ube umprofeti, kodwa uma ungumprofeti, unguJohane umbhaphatisi, awunawo amandla wokusindisa abantu. Awuyona inkosi yezulu nomhlaba. Kungakho ke uJesu aphenduka abheka abafundi bakhe ababuza ukuthi ngabe nina nithi ngungubani na? Ngoba yabona kule mbuzo lo ukuthi uJesu ungubani, akusizi ukuthi ubheke abomakhelwane bakho, abantu emsebenzini, uthi bathi uJesu uyiprofeti ehloniphekile, bathi uJesu umuntu obekalapha abantu, umuntu olungile, umuntu obekaphisana ngokudla ngesinye isikhathi wafida abantu aba-5,000. Akusizi ukunika zonke lezo impendulo lezo ekubukeka ngathi ziyahlonipheka, kodwa ungayiphenduli correctly impendulo yalowo mbuzo loyo. Bonke labantu abaphendula le question kubukeka ngathi bayahlonipha, kodwa i-answer yabo ayifani nale enikwa uPetru. Bhekani nami ku verse 29. Wayesebabuza ethi nina ke nithi ngingubani na? uPetru wamphendula wathi unguKristu. Ngithi yabona uKristu akusisibongo sika Jesu. uKristu uchaza ukuthi uJesu uye okhethiwe ukuthi aze emhlabeni azofela izono zabantu. Uye okhethiwe uNkulunkulu ukuthi abe inkosi over umhlaba wonke. So ngokuphendula le question ngokuthi wena unguKristu, kubukeka sengathi uPeter uya-understand ukuthi uNkulunkulu uthumele uJesu ukuthi abe inkosi, uJesu ukuthi abe nguKristu. Le gama elithi Kristu lichaza ukuthi uyinkosi. Kodwa mayiqhubeka indaba siyabona ukuthi noPetru aka-understand ukuthi kahle kahle ukuba uKristu kaJesu kusho ukuthini, kuchaza ukuthini. Ngoba uJesu makachaza ukuthi njengoKristu wenu, njengenkosi yenu, kumele ngijikelwe, kumele ngihandwe over to ama-Gentile, ngibulawe, ngishone for izono zenu ngelanga lesithathu, ngivuke futhi kwabafileyo. Masibona indaba ichubeka, uPeter uyamphikisa uthi cha, you don't have to go through konke lokho. Bese kuJesu makamkhuza ukhuluma amagama anzima kabi.
amagama esingathi thina masiwafunda sithi hawo uJesu naye omunye wabalandeli bakhe unika impendulo eright akayinqomi uyayiphoxa. Izwani ukuthi uJesu uthini kuPetru kuverse 33, kepha waphendula wabheka abafundi bakhe bonke wakhuza uPetru wathi, buyela emva kwami Sathane, ngokuba awuqondi okungokaNkulunkulu kepha okwabantu. Buyela emva kwami Sathane. uJesu uchaza ukuthi le mpendulo enikwe uPetru impendulo ekumele ngabe iphuma kuSathane, impendulo ephikisana nenhloso yokuthi uJesu aze la emhlabeni. uPetru makakhuza uJesu athi akuvumelekanga ukuthi inkosi yethu iye esiphambanweni, uchaza ukuthi there's a certain kind of inkosi akayilindele uPetru. uPetru akalindelanga inkosi ezoya esiphambanweni ishone ibulawa, ehlulekayo ukuzivikela kwabaseRoma, ethi mabayibambile iboshwe ishayo ibulawe ihlale ifile for 3 days. Kungakho uPetru angayizwisisi le ndaba, ayiphikisa athi cha Nkosi, you don't have to ukuthi uhambe leyo ndlela leyo yesiphambano. Kodwa uJesu yamkhuza athi buyele emva kwami Sathane, awuqondanga izinto zenkosi ubheke nje ezabantu. Siningi nathi esingalenza lelo phutha lelo. Siningi nathi esithi masibona inkosi uJesu ihumility yakhe ukuthi umuntu onokuzithoba, umuntu ongezanga ngecrown nangesword ozolawula isono ngendlela thina esi-expecta ngayo, singamrejecta nathi. Ziningi izinto thina esithi masizibona sibona izinto ezi-extravagant esizithandayo. Mhlawumbe imoto uma ungakhetha imoto ethandayo wena, ngeke ukhethe imoto e-reliable, e-dependable, e-fuel efficient, engachithi petrol, engayi-waste, ekulula ukuthola ama-parts nabomakhenika abakwazi ukuyikhanda imoto efana ne-Toyota Corolla. Ababaninganga abantu ongababuza ukuthi yini i-dream car yakho, bathi ngisifunela i-Toyota Corolla. Iningi labantu bazoshiya imoto ezidurayo, ezibizayo, ezithandwa ngumphakathi wonke, i-BMW, i-Rolls Royce. Kodwa uma ungathi uyaqaphela lezo imoto lezo ziyabiza, ukuzimaintaina kuyabiza, zichitha ipetrol sengathi amanzi. Kodwa i-Corolla i-reliable. Kungani? It's because thina masifuna into ezosihambisa, fana noma sifuna into ezosindisa, sifuna the most extravagant. Asikhethi lokhu uNkulunkulu akakubonayo okunqomekayo, sifuna lokhu okugcilisa impilo zethu. And it's the same when it comes to inkosi yezulu nomhlaba. Ngoba ngathi inkosi yezulu nomhlaba seyifikile, iningi lethu bengeke sithi masibona uJesu sithi nako sekafikile uye lo inkosi nomsindisi wethu. In the same way uPeter reject uNkulunkulu, reject uJesu, nathi siyalenza lelo phutha lelo. Kodwa umbuzo usabuza uthi ngubani uJesu? Ingabe uJesu unamanga makethi uye inkosi noma cha? Masithi akanamanga uyinkosi, makasichazele ukuthi kusho ukuthini ukuba inkosi, kumele sikuvume lokho, singakuphikisi. Ngeke uthi uJesu uyinkosi yakho kodwa makakutshela ukuthi kumele ayofa, ayofela izono, bese uyamphikisa uthi cha Nkosi, akuyona indlela loyo. Ngoba masoyenza kanjalo sophikisana nenkosi, kuyacaca ukuthi akuyona inkosi yakho. Uwe inkosi, uwe othuma yena. Mawuthandaza uguqa, mhlawumbe umama wakho agula, uthi inkosi mayifezeke intando yakho ngempilo kamamami. Kodwa umama wakho meshona, sowugwadela uNkulunkulu, sowufila ngathi hayi akayiphenduli imithandazo yami. Kungani umama eshonile? uNkulunkulu kumele akuphendule athi kaze ubani inkosi empilweni yakho, kaze ubani inkosi over impilo kamama wakho. If isinqumo sami ukuthi umama wakho kumele ake aphumule ile cancer ebeyimhlukumeza, le cancer ebeyimbulala, ebeyimudla umzimba konke namathambo, okwami lokho sengisenzile isinqumo, awuke usihloniphe njengomlandeli olalelayo, umlandeli okhuluma iqiniso omeclaima ukuthi ngiyinkosi yakhe. Iningi lethu asikenzi lokho. uNkulunkulu makenza isinqumo sokuthi naye indlela engifuna ihanjiwe,
thina siyaphikisa sithi cha Nkosi, sebenzisa nomthandazo isiguqe sithi Nkosi mangabe uyaphila yenza lokhu, siyamanipulate, sithatha isandla sakhe sisithwithe sithi awenze lokho okuthile, kodwa yena uyinkosi wenza lokhu okufunwa wuye. And the same applies makufika insindisweni yethu njengabantu. Insindiso yethu inkosi ukhethe ukuthi isindiswe through the cross. Izono zethu sithethelelwe esiphambanweni. uPeter noma ephika athi cha Nkosi ungaye ngaleyo ndlela leyo, uJesu athi cha, yiyo le indlela ehleliwe, yiyo le indlela ekhethwe uBaba. Ngizoya esiphambanweni ukuze ngifele izono zabantu ukuze ngizobasindisa. Nabonke abafuna ukungilandela kumele bangayiphiki le ndlela, kumele bangabi namahloni ngami nangesiphambano sami, kumele baziphike balandele mina, babuthi isiphambano sabo bangilandele. Ngamanye amagama uJesu uchaza ukuthi uma ngabe sizomlandela kumele sibe abantu abazithobayo, abangasikhafuleli isiphambano bathi hayi akuyona indlela engiyifunayo le, indlela yokuseva abanye abantu, yokuba phansi, yokuzinikela. Mina indlela yami yokuba phezulu, yokuba phezulu kwabanye abantu, ngibalawule, ngibathume. Akuyona indlela yami yokuthi ngithunwe. uJesu bekangekho njalo. uJesu bekathi abafundi bakhe mabangena endaweni athi anike nihlaleni niphumuleni, ngicela ukunigeza inyawo. Ngithi uyabona, uJesu akuyena lo ohlala esitulweni athi yimi inkosi la, yimi umfundisi, sevani mina. Uthi ngicela ukuseva nini. Ngaba kuhle uma ngabe emabandleni, emingcwabeni singathola abafundisi basemva kweline yokuthola ukudla, kodwa esikhathini esiningi mawuye emngcwabeni abafundisi bathole bahleli le phambili, bahleli le etafuleni labo, bahleli le endaweni ephezulu ephakeme. Abaziphathi sokabantu abafuna ukuseva, baziphathwa sokabantu abadeserve ukuseva. Ngithi uyabona, umbuzo uthi uma ngabe labafundisi bayavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yabo, bavuma nokuthi imfundo zakhe bayazikholwa, bayazilandela, yiphi indlela ekumele ngabe bayahamba? Ile yokuhlalela phezulu, ile yokuseva, noma ngabe ile yokuseva abanye abantu, yokuzinikela empilweni yakho for the sake yabanye abantu? Angithi siyabona ukuthi bazalwane, uma ngabe siyamlandela uJesu, uma ngabe siyalizwa levangeli, sizoyekela ukumphikisa makethi kumele kube uye ofela izono zethu. I-challenge yokuqala esibhekane nayo mase acknowledge ukuthi uJesu uyinkosi le akasifundisa ngayo kule ncwadi, ukuthi uye inkosi nomsindisi wethu. Kumele sivume makethi indlela yakhe indlela yesiphambano. Kumele sivume makethi indlela yakhe yiyo kuphela indlela esindisa izono, ayikho enye. Kumele sivume ukuthi izono zami zisindiswa ngendlela yesiphambano. Fana nomuntu ongafundanga, fana nomuntu ohluphekile, umuntu ongenandlu, umuntu ongenamoto, akekho ongcono. Sonke siguqa sikhothame sithembe kuye lo Jesu lo inkosi efa esiphambanweni. Ngithi yabona, bangabe sizozithoba, if we're going to deny ourselves, kuzomela singabheki abanye abantu sizibone singcono kunabo, sithi hayi wena awufundanga, awunayo ne-degree, awunawo nomsebenzi, awunayo nemoto. Yebo sonke la ebandleni sindisiwe, kodwa mina ngcono ngifundile, mina ngcono ngingumanager. Ngithi yabona, akusuka uzithoba lokho, akuyona indlela yesiphambano leyo. Ngakho ke asimlandeli uJesu masiphila ngaleyo ndlela leyo. Masizibona singcono kunabanye abantu, sizibona ngathi asidingi indlela yesiphambano. Ngamanye amagama sithi asimdingi lo Jesu lo esifunda ngaye kule ncwadi. uJesu uthi makazichaza athi kumele ngiye esiphambanweni ngiyofela izono. Masizibona singcono kunabanye abantu abadinga isiphambano, it's like thina sithi hayi asikudingi, akuyona indlela esifuna inkosi yethu ihambe leyo. Fana nalo muntu ongena ku-interview athi makabona umama athi hawu mama ngicela ungitshele uphi umanager, ngizela umsebenzi la, where is he? Angithi yabona, umuntu obheka indlela kaJesu, obheka inkosi enguJesu athi cha danki ngiyabonga, ngicela ungikhombise uNkulunkulu, ngizokhulumisana naye sizobonisana. Angithi yabona, that is not the right response. Ukureject uNkulunkulu, ukureject uJesu. Ngakho ke nathi
mesibuzwa ukuthi uJesu ungubani, uJesu makabheka wena athi wena uthi ngingubani, you saying one of three things. Uthi unamanga, uthi ukhuluma iqiniso uyinkosi, noma uthi uyihlanya. Amazwi lawo awakhuluma umbhali uC.S. Lewis. Ngesingisi bathi he's a liar, or he's a lunatic, or he is the Lord. Ngeke uthi uNkulunkulu uJesu uyinkosi, kodwa mawuzwa izinto akazishumayelayo akazifundisayo uthi hayi angizwisisi, angivumelani nazo. Ngoba ngamanye amagama uthi hayi uyahlanya lo, ufundisa amanga, ufundisa umbhedo. Ngeke uthi uJesu uyinkosi, kodwa at the same time uthi no, he's merely a good prophet, a good man. Umuntu olungile ngeke afundise abantu ukuthi uye kuphela indlela eya kuNkulunkulu, if ngempela akuyena indlela eya kuNkulunkulu. If siyamhlonipha uJesu makaclaim ukuthi uyinkosi, makaclaim ukuthi indlela yensindiso is through isiphambano, sizokuvuma konke lokho. Ngeke sibe sisaphikisa, ngoba masiphikisa sithi unamanga, noma uyabheda, noma uyahlanya, ukumthuka lokho. Kodwa uma sivumelana naye sizoyivuma leyo ndlela leyo, simlandele endleleni yesiphambano. Ngiyabonga.